Mane siasa. Ka wali nyime ni jotelo masiro lwedo jotend piny William Ruto opuoyo chenro mar jotend piny mar jiwo dongruok mong'ere kaka development agenda ka gikwayo jo Kenya mondo osir jatend piny lwedo ka giloso e kinde romo ma galamoro manotimre Nyahururu e kaunti ma Laikipia kotelnegi kod Mwangi Kiunjuri. Gikwedo tend DCP ma otelne kod Rigathi Gachagua ma giwacho ni nyayo mana siasa mopogo Uganda, kendo gimedo ni Rigathi wacho weche mabuono arita mar piny Kenya. Jotelogo oyango moko kuom dongruoge moketie e masawa mar piny Kenya ka ginyiso Uganda jo Kenya mondo bed motang' kendo ng'e pogo telo makare kod mago maluwo mana dwaro margi giwegi. Mzima ujulikane Kenya mzima. Baka saa hii uko Ulaya, ukienda kusema atutapatia Ulaya siri za Kenya. Ati wewe uko tayari kwenda kusema siri za nchi ya Kenya kwa ukoloni ya Donald Trump. Ukiingia Mount Kenya region, kazi yako ni kutukana viongozi waliochaguliwa bila kuelezea watu ya Mount Kenya region ni kazi gani Rais William Samoei Ruto hajafanya, na wewe ukichaguliwa ni kazi gani utafanya. Washeni niwaambie, mimi nilikuwa Azimio. Semeni Azimio. Nilikuwa wapi? Tukaambiwa tutazimia. Mimi peke yangu sikuzimia. Kina Nderitu Moreithi walizimia. Lakini leo hii mimi na baba tuko ndani ya serikali. Mimi nawauliza, nyinyi mnataka kuhama serikali mlichagua wenyewe? Tunataka kumpatia onyo ya Laikipia County. Sisi ni wa Kenya na asijaribu kutuletea ukabila katika kaunti yetu ya Laikipia.